Kini kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakong san jong ka khubor. Play bat bo maunong rim Menteri Rang Badu Narendra Modi nak benta ke hinyau teli ke project ke bedai bat ke jingdon kam bakong san hakija ka sur. Nang bon ki bayo pang COVID-19 hakijala Meghalaya got shaka 1,000 lai phonyo ngut hadu menta bat 8,000 shispa khandai phongun ki balakon. Bat Pak Shithi Uno Yalam Kaliang Persha ke Meghalaya u Dr. Mukul Sangma Syaulat ke Jala u Satya Pal Malik ban Pak Tokit halor ke Jing Pendan Kambakla ya ke Pisa da ke Garo Hills Autonomous District Council. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kesini ula play bat bu ya ki maunong rim lengba ke video conferencing na ke benta ki hinyau tele ki project ki bedai bat ki jingdon kambakong san hai ki jakasur. Nakini Southli gidai nak benta ke jingsam yak umbam umdi artli nak benta ke jingpen kho iki jabo jaban bat kawai ke bayade bat ke jingpen bha pen itanat yak rodwa ke jinglut baro nak benta kini ke project kalong sanspa sauphawai klur tingka Meghalaya kiladon sa shispa nyopo arngut kibriyo ki badang yo thma yo knyang jingpang coronavirus hinen kasngi kabalapin keu ya ki jingdon ki active case shaka shiaja praspa khatpra kat ba lai pau khandai ngut pat kinong pang COVID-19 kilayo jingkon kabalapin keu ya ki jingdon kibriyo balakon hapo ka jalla shaka 8,000 shispa khandai phongut Dagane ke jing yot ma jung ki priu ke jing dan ki bayo e ke jing pang COVID-19 ha ke jala kalakon shaka 1,000 lai pho nyungun u director ke health services u Dr. Amanwar ula pentim banakine ki badang yot ma hendreu pho wei ngut ki dei na East Giant Hills hinyo pho sao na East Khasi Hills ar pho lai ngut na Ribhoi ar ngut na Southwest Garo Hills khandai ngut na West Garo Hills mar iwei na North Garo Hills South Garo Hills but West Giant Hills na pedang kelai pho khandai ngut ki bala koit pan shipho ki dei na East Khasi Hills ar pho sao na West Garo Hills lai ngut na East Giantia but mar iwei na Ribhoi but South Garo Hills district Shosho u director ula pentip ru ba ke jingyap ki briu kala keu shaka arpo khandai ngun da ke jingklat no uwei u briu hnin kasngi kinong muna bala pha ban bishar banya ki long baro shilak khat nyawaja sanspa khat pratali hakaba shilak khat lai hajar shispa prapau sautali ki pau ba kimdon yau khinyang jingpang bat kidang up menta ya ke result jong ki arspa khandai pho pratali Hadu menta lai phon riu hajar sanspa nyo pho ngut ki briu na ki benta ba pher kilawan rum shapo ka jalla ke jingdan ki briu ki bayo e ke jingpang COVID-19 ha Arunachal Pradesh kala keu shaka hendreu hajar arspa khandai pho prangun hadien ba sa shispa nyo phon riu ngut ki briu ba kanthum ya khandai ngut ki sipai la shamba kilangat hakani ke jingpang la ongka khubor sarkar hinin kasngi Kijing yap kibriu nakini kijing pang kalakio shaka katwengun. Nakini kibadang yot mai prapaulai ngut kidei kibana Itanagar arpongut na Changlang marshiphangut na East Siang but West Kameng khandai ngut na Lower Subansiri nyongut na Papum Pare but marhendriungut na West Siang but Lower Siang district. Kejingdan kibriu kiblayo jingkot naka COVID-19 hakari India kala keu shaka nyopo pra point arpo pra naka shispa kiladon baro nyopo khandai hajar arspa khandai pho arngut kinong pang COVID-19 kibalakon bat balapan mi naki hospital hapo ki arpo saw kanta balala katanat ka koit ka khya chong ka sokal pedeng kal ong ba kibriu kiblayo jingkot kilong baro lai pho pra lat san pho khandai hajar laispa khandai pho khandai ngut Menteri ke koit ke kya jong ka Meghalaya uba AL Hek nin kasngi ula play ya katanat pathamai jong ka Woodland Hospital hajawai ka badan shispa pratali ki jingthya habakran ha ke jingalang play uba Hek ulong bakane ko hospital kan ai ke jingshakri ka babhai ki briu jong kari lum chantya hakalyang ke jing a jingsuma ulong ru ba ka sarkar kadang yai persang buon kilat kilenti bante lakam ya ke jing saprang ke jing pang COVID-19 da ka ba panru ya ke jing kersan ba jing trelang jong iwei pa iwei hakani ka benta kene kadai ko All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka khubor
Unang halam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ulat ho shiti sha ulat ke jala Meghalaya u Satyapal Malik bon pha toket da ka kan hon balai lut halor ke jing pendan kambakla ya ka pisa da ka Garo Hills Autonomous District Council baraka jo kapor bon shimti hino halade ya ka bor sanshar ha Garo Hills Autonomous District Council GHADC Kalong kabismo pala baya ka pisa bala ashi ki Autonomous District Council lapin shong nong rim halo ka jia day bat kitanat badai pen kentup ya katanat platangka jung ka sokar pedeng tang namar ba ka 14th Finance Commission kamshim la kentup ya ki Autonomous District Council bakin yo ya ka jia rap pisa kayeng dorbar thawan Lok Sabha Jonkari India kalapelat ya ke Aircraft Amendment Bill Arhajar Arpo ya ke balaman juru da ke Raja Sabha henin kesi. Kene kalong na kebantaban penthma ya ke Aircraft Act syajar khandai spotlight posau bat katmu ban penkala ya ke laitali ki board rekam ki badan menta hapo katunat civil aviation sya ki board rekam balapan scam da ke ad. Kini kilai tali ke buat rekam kidai ka Directorate General of Civil Aviation, ka Bureau of Civil Aviation Security, bat ka Aircraft Accidents Investigation Bureau. Hapo kani ka bill ka way pa ka way ka buat rekam kan don hapo ka jingpet jong Director General ya uban tung da ka sokar pedeng. Ya ke Nursing College Hanegrims la ban sedang pentrekam no hapo uni ubna Risau Banwan loong u officiating director ke Negrims u Dr. P. Batachaya hakala sing blay. Ke jingshim ya ke nong puli kan long shispa ngut hakawe kawe ke kenhun. Kene ke Nursing College kade kawe nek sautali ke project balashim hakajala kanang banang penyar bat penklan hakaliang kakot kakya. Nalor kani la shnaru ya ke Regional Cancer Center ke Medical College bat ke Guest House hapo upot usam jong ke Negrims hi. Ke jingpersyang ya ke dawai tika na kebenta ke jingpang COVID-19 balashna bat penmi da ke AstraZeneca bat ke Oxford University kala sedang biang ha United Kingdom hadin bala pensange Shipor. La sedang biang ya kani hadin bagi Medicines Health Regulatory Authority kala pentikna bagi jing persang ban a ya kani ke dawai tika kalong ke bom don jingma. Ke AstraZeneca kala pensangya ya ke jing persang jongka hadin baladon ke wei ke jat jing shitom bom la batai ke balaja ha United Kingdom ha ke wat balai jong ke jing persang. Hadian ke jing sedang biang jong ke AstraZeneca ke Serum Institute of India ru kalaong bahkan sedang biang ya ke jing persang hapo kari maria yo jingbit na ke bor penyat bahalor. Ke Serum Institute of India kala trelang bat ke AstraZeneca ban shna ya ke Oxford COVID-19 vaccine na ke benta kiri ke baduna bat basyubiang ke jingmi. Ban penkut ya ke kubor menta ke step sa syen ngan pensau shapi ya kimat bakongsan. Play bat bu maunong rim u Menteri Rang Bakdo Narendra Modi na ke benta ke hinyau tali ke project ke bedai bat ke jingdon kam bakongsan ha ke jaga sor. Nang bon ke bayok pang COVID-19 ha ke jala Meghalaya kot syaka saw hajar lai phonyogut haduk menta bat ar hajar shispa kandai phongut kilakon. Pak Shiti unong yalam kaliang persya ke Meghalaya u Dr. Mukul Sangma syaulat ke jala u Satyapal Malik ban pak tokit halor ke jing pendenkam bakla ya ke pisa da ke Garo Hills Autonomous District Council. Katul kini ke kubor ke lakut ke belawan syapi menta ke stamp nak All India Radio Shillong haka po prabaji nginya so baka Daily Station na ke benta ke kubor kini ke dek All India Radio Shillong.